Upa V Zaliankhuma kum somriat pali ser chip marveng Upa V Zaliankhuma hi me ni som sang khazakwa som thum pariat a chong tui khuwa lo pianga apa hi vi tok thura ani a anu hi tlang tin thuai tlaw ani unau pariat jinga palina ani kum sang khazakwa som thum pakwa a chong tui atangin far ko nan pema kum sang khazakwa som ruk pakwa ser chi parun pem le in February ni khat sang zakwa som sari pakhata khual ku nginen serchip ko son biak ina pastoral boy akuta anin neya fapa palile fanu pani annei kum sang zakwa som nga pariata asam regiment atangin soi moina chi sang sang adonga honorary captain hiala chel sipai ko san khaiting tu berni in pastor omlo lai po in pastor ai o tu berani anatho that e mawangin an ho tu te po in an ringa asan pa in choi moina an pe hialani sipaya tan chung hian zu voi khat ma a in lova zuk le huama po a filim bok kum sang hazakwa somriat pasaria pensionin achuak ani mars ni somni pakwa sang hazakwa somkwa pariata serchi marveng ko san tual upa atan than ni in kum sang ni palia ko san upa atan than ani a hemi kum presbytery in khompui serchi chimveng ko san biak ina neya Pastor si lalsuan oma moderatorin serchi marveng ko san upa atan anem nget upa V Zaliankhuma hi ko san ngai na mi jing tung train khom ngai poi mo mani a Sunday school zirtir tu choi moina diploma kum somli pathum certificate adong tual chung ko sana chairman le treasurer ani to a ramthar le BSI rong bol na sul chutu berani thin bial standing committee member ni to in serchi non mizo Christian fellowship po sang khazakwa somriat pasari khan ama howin din ani namdam jinga rong bol na hi trong athiam boka atui pui le kum sang ni somni pania akhu bru thatlo wangin gauhatia zayania asma natna mu chua bel ania kum sang ni somni pathum November thatir lama ana chu ZMC ri far ania ICU wa enkol ni in doctor tele nurse ten duat takan enkol chungin December ni sang ni somni pathum thotan ni jing darsom ema rongbol saklal pa nena chatua na chol turin min ho santa ani atuk ninga December sang ni somni palia in lama thana nei ani nuin biakina pastor zo mun moya ex moderatorin avuya ko san zai polten thana la sa in ko san hoten ui tak chungin kan tha liam ani